Amita fo dul ma pat ma gin tye ka yelle me neno ni oluto i lobo acholi ki dwoko level me tongo yen me wango makar piny. Kombedi Ruoth Casimiro tye ka wot an bene i wotta ma awot kede ni aneno jami mukene mapol ki wanga. Yen kitye ka tongone tutwalle ya kitongo madongo okongo pat ka dok jone tye adugu ki ngegi me tongo matino tino gitye ka lwerogi weng matinone ba gitye ka tongone me wango makar. An lok madong tye i kom bedo ma an atamo ni oluto kong jo ma gitye ka lweny i lok me tongo makar ni gucak kede ene wegi ngom. Wegi ngom gubedo gudugu lunga gin tye ka miyo mere yen i wel mayot bene kong me namba acel. Gitye ka cato kom te ya acel madit 20,000. 20,000 ene gitye ka cato iye te ya acel madit. An kom meno ni gin aye bene gicito ka tic iye. Gin aye dok cito ka tic iye calo opii pa jo ma gubino ka wango makar. Ci nongo alega jo ma tye ka lweny gicak lweny kong ki kom jo ma gitye ka cato yen ka wek kikwany bene ginogi mo ma kong lit i kwogi. Ka dyang ci dyang ngata ginongo tongo yen oko ma gange weng odong oko maleng kuman kikwany ginone mo wek kong en odong lite. Pien kom bedo bene gin gitye ka miyo wa lutino anyiragi. Wa lutino anyira ma megi gitye ka miyone. So this is something ma an atamo ni kong gicak kede. Pien balala kom bedo ni gin giwaco ni gin gicato gi acata gin bene gitye awile awila gin gipe ki lok. I kine mukene ma wan wamakogi gin waco ni gin gipe ki lok. Jo ma gucato gi ngom aye gitye ki lok. Ci an alego ni kong gicak ki joni enoni. Ki mak ginogi mo kongo. Pien ka pwony dong kipwonyo. Anga ma po oloko kamo keken latela ma pat pat guloko. Eno ge lutela mukene bene gin gitye iye ene tim aceli. Ci mito kong ki yap wang.